Sve su pjevačice, kad je u pitanju ta vaša narodna izvorna pjesma. Jel ima njih? Ima jasno. Ima, ko je sad neka kruna u tom vašem pjevanju, u toj pjesmi? Među boljima. Pa, da. Ja mislim da je Senada. Senada. Jel? Senada, ja. Senada, ja mislim da je... Senada, Misada, Janja, Momir. Janja, Momir. Što se tiče to ženskog roda. Ženskog roda najbolje. A vi popravljate violine, jel tako je to? I pravite violine. Šargije, popravljane, parirane. I šta je najgore u upravljanju, popravljanju? Sve najgore. Je li u tebe, kod majstora, ko ti je ovo radio prije, a? Nije, evo mog rada, evo vidiš, i moj rad nekad otprije, moraš uraditi kvalitetno kako kažu da ti ne zatvara vrata, ne zakrata. Doći ja kod tebe, pa slobodno reci da prostiš guzicom i to, a? Pa slobodno reci ja to, i koliko si popravio, doći ja kod tebe kući da vidimo malo kako ti Recimo, to... violinu najstariju koja je reparirana 1917. godine, njegova violina stara, koju on nanio jedno 2 mm boje neke četkom gitarskog radio. Slavko je to. Ja, Slavko. I to tužije i da ne sam je donio. 1917. prvi put reparirana, ja je drugi put, prije možda jedno 3 godine. Evo, života ta violina. Violina je prva. Koliko vrijedi ta violina 100 godina stara? Ova njegova violina ima lijepu strukturu u Javora, gdje okreni. Javor je struktura u Javora, šara ova. Ima, ja mislim da je ona vjerovatno kvalitetna violina od majstora. Ima lijepo na njemačkom i rukopisu, ja to ima na Monte Lusko, sam na to sve. Možda i da je čak trebala je na procenu i da ima u Kelnu institut u Hamburgu. To je njegova kućna violina, to mi pa što to niste nekad uradili to, možda je to? Šta ja znam, Slavko hoće da mu se jeftino uradi, pa ne možeš ti to sad, nije to do mene. A zarađuje mnogo i to, A ženama sve to zarađujem, najviše dajem to. Ženama ili ženi? Pa dobro, žene više ide. Nemoj čućete, Slavko, žena, nemoj to. A dobro je sad, evo, sad je bilo prošlo